Pozdrav Balkanci, dobrodošli. Stani majku ti, stani. Idemo reagovati na drugo polufinale Eurovizije. Dođe mi da se ubijem. Kad sam vidio koje su države prošle, ljudi, ja ovo više ne mogu da trpim, stvarno ne mogu. Ajmo jedno po jedno komentarisati da ovo prije završim jer mi je mrsko da ih gledam više. Njegovo tijelo je toliko isklesano u smislu da ima savršeno tijelo za modelinga. Ima dovoljno mišića, fino je građen, ima ovakav izgled torsa, stomaka apsolutno ne ima, može nositi majicu koja ide ovdje i da mu se vidi stomak i oni low rise jeans iz 2000-ih, izgledat će savršeno. Pjesma mene se onako svidla, mislio sam da je imao eurovizijski nastup. Ljudi, ja sam očekivao da će ovo lagano proći u finale. Nije mi bilo jasno kad nije prošao, apsolutno. Kako su sve zemlje prošle, da li je bilo ove godine neke mutne radnje, ja ne znam. Čuo sam, ne znam da li je istina, morat ću provjeriti da ove godine nije bilo u polufinalu glasanja žirija, nego samo televote. Da li se tako i prije radilo ili ne, ja ne znam, mislim da nije, moram provjeriti, ali može biti to donekle objasnilo i onda bi trebalo reći vratite malo žiri. Ali ovo stvarno sam mislio da će proći bez ikakvih problema. Strašno. Ovo sam već komentarisao, preskočit ćemo je, nije zaslužila da prođe, žao mi je, ali je izgledala jako lijepo. I eto, toliko o tome, ajmo dalje. Meni je ova pjesma onako simpatična, pjevao Like jednoj koja je umrla gore u svemiru prije nego što je došlo do njega navodno, tako da je onako tužna je i nekako mi je pjesma oko 2000-ih, zato mi je bila donekle nostalgična iako je nova, taj prizvuk, meni se onako dopala, ali mislim da je cura nije ništa uradila, znači stala je na ono gore i nije se pomjerila, znači da spadi nek te ufati malo, se pokrene na sceni, otiđi negdje, ne znam, ali ovako je baš bilo. Mogla si još nešto uraditi, tako da me ne čudi to što nije prošla. Evo, ove su onako malo obučene kao nipple people. Pjesma je, svi ovi gdje su bili tamni, znači kad je bila tamna scena, ti dijelovi su mi bolji od ovoga. Ovo mi je nekako previše veselo. I bili su ok, ali opet ne znam da li bi ih ja iskreno lično poslao u finale, ali mogu razumjeti kako su prošle, pa za njih ne imam toliki sad ono mišljenje, jao, zašto one, nekako mogu shvatiti zašto. Da, je li bila Latvija ko već? Viš ti koliko stavili oni zavijese tih fringe čovječe, dobro, ali dobro izgledaju, stvarno da. Još jedan lik koji dobro izgleda, ove hlače su mu divne, hoću da mi ih da, želim te hlače, ali pjesma onako pomalo navijačka, mene lično ništa posebno i ja mislim da se i nije plasirala, ne mogu da se sjetim, možda griješim, jer ne vidim koja je zemlja, do duše i ne gledam, morat ću vidjeti malo bolje stan. On je meni bio ok, mene se svidjela Austrija, jel bi? Austrija mi se svidjela, dosta je ponavljajući refren, jel, što inače tako ide u pjesama, ali jednostavno ne razumiju se riječi, ali onda dolazi u pitanje to da li uopšte moram razumjeti riječi ukoliko mi se sviđa melodija. Ne moram i upravo to se desilo, mene se lično svidjela, znao sam da će proći još i dok nije Eurovizija počela, kad sam reagovao na svih 37 zemalja, tako da me ovo ne čudi. Eto, čestitke, fino spjevao, mada ona najviši ton je bio malo možda falš, kao da nije tačno u pravom tonu, ali dobro. Bio je ok, mene se svidio nastup, eto toliko o tome, ajmo dalje.
Ja znam da su Grčkoj ovdje ovoj pjevačici načela da li postale kao neki dio brandinga, u redu neka su, ali mislim da joj apsolutno ne radi ništa dobro za lice. Djevojka nije ružna, onako je fina kad skine naočale, ovako nije da je ružna, ali prevelike su, više joj dolazi nos do izražaja i sve to nije problem, nego je problem to što nema veze sa pjesmom. Da li valja bolje vidi, a i zbog toga je nosila, u redu, shvatam. Ne, možeš možeš staviti sočiva onda. Ali nije mi imalo smisla uz pjesmu i uz baladu i ovaj nastup, jednostavno, ne znam, besmisleno mi je. Ali je pjesma ok, opet ne čudi me što su prošli, apsolutno sam ovo vidio da će proći. Fina haljina, vokalno savršena, nastup, dobar način na koje je sve izgledao, vizualni efekti, mislim ne možeš naći mane. Ono tipična neka balada evrovizijska, ali savršeno odrađena, pa kako da se požališ. I ovaj lik ima dobar glas, ali za ovu pjesmu mi se ne dopada, pjesma mi nije toliko dobra. Kad su oni prvi prošli, sve mi se smračilo, znao sam kako će ovo da ide glasanje. Mrzim što su prošli, ne želim da ih vidim u finalu, ići ću lijepo u WC kad oni budu nastupali tad. Toliko o tome. Zašto ste vi glasali za ovu državu, za ovaj nastup, recite mi ako jeste i molim vas, nemojte mi davati komentare tipa po meni su one zaslužili da prođu. Hoću tako detaljno da mi kažete zašto ste za to glasali ili zašto niste. Kao što i ja govorim šta mi se evo ne dopada ili šta mi se dopada, hoću da mi lijepo detaljno kažete ja sam glasao za Jelovo Litvanija zato što napiši zašto. Šta ti se tačno svidjelo, šta ti je presudilo, rec. Iskreno ne čudi me, opet kažem što je Malta prošla, pjesma ima apsolutnog smisla za Euroviziju, nije za mene, niti ću ikad slušati kao što i nisam slušao do sad, ali ima smisla, vjerovatno će se dobro plasirati u finalu također. Ukoliko ona i pobjedi ne bi me čudilo, jer kakvih sve pjesama je prošlo u finale, to je strahota. Ali eto, toliko o tome, već sam na nju pravio reakciju, gledajte to. Ova žena je toliko stvari htjela da stavi u jednu pjesmu da je to strašno. Prvo je krenula s onom haljinom koja je onako imala dobru siluetu, sve je bilo dramatično i drugačiji tip muzike. Onda su je skinuli nosi i ovo sranje, pa je prohodala, pa je drugačija mala muzika, pa je mijenjala jezik, pa svega je probala da izblenda i na kraju opet se nije napravila ta fina muza. Bilo je ko ulje i voda, jednostavno se nije sklopila. Tako da super vokal, dobar potencijal koji nije nigdje odveo. I ova žena nije zvučala loše. I vidite kako su njeno tijelo onako korsetovali. Super, nekaste, ima dobar oblik, dobro izgleda, nije loše pjevala, ok je pjesma, ali onako malo zastarjela i za nju sam isto pomislio zašto je ona prošla. Nije bilo potrebe, već smo ovo čuli, ne znam, bez veze mi je, Sisal, jel se tako zove, no. Sve su nordijske zemlje prošle ovaj put, tako su rekli, što se nije odavno desilo, ali meni se nije toliko sviđalo i ona zajedno sa Litvanijom nije trebala da prođe. Ja ne znam koja je bila poenta njegovog nastupa, nisam ga shvatio, nije mi se ni svidio. Onako kad je prvo, ne znam, jednostavno nije bilo to, zato nije ni prošao, hvala Bogu, bar neko. Tako da, bagger, ali ne. Meni je Luksemburg bio dobar, jako mi se svidjela njihova pjesma prošle godine i svidjela mi se i ova najviše zbog nastupa, također francuski jezik ovdje isto ima smisla uz muziku i sve nekako ljepše zbog toga, nego da je na primjer pjevala na engleskom. I svidio mi se nastup, sam taj početak, vizualni efekti sa njom na podu i kako izgleda kao lutka, šta su sa njom radili, pa su je podigli, pa su je kontrolisali i sve to, lijepo su iskoristili scenu na koji način da dođu naprijed.
Mene se jako svidla, bila mi je jedna od omiljenih sinoć, toliko mi je drago da je prošla, tako da Luksemburg već 2 godine za redom zasluženo prolazi što se mene tiče. Eto, to vam je moje mišljenje. Ako se ne slažete, evo vam zidova, svađajte se sa njima. 3. put to govorim u ova 2 dana. Ali eto, zašto se vama nije svidla ili jeste, recite. Meni je bila apsolutno divna, dobar styling. To se desi kada su ljudi zaposleni i dobro plaćeni. Imaš fin kostim, imaš dobru koreografiju, vizualne efekte, pjesma je u redu odrađena, tako da svi su bili dobro plaćeni i zasluženo je prošla. Ljudi, meni je ova pjesma toliko bila dosadna i opet Izrael je prošao zato što je Izrael i vjerovatno će se dobro plasirati u finalu jer znamo kako su prošle godine botovi glasali za ovo. Mislim da bi se glasovi trebalo ograničiti na 1, 2 ili 3 po zemlji. Nema potrebe da ja glasam 20 puta za jednu zemlju, to mi je straobalno. Jedan glas od svake osobe sasvim dovoljno, ne treba biti tolika krađa. Ne sviđa mi se ova pjesma, nastup nije ništa posebno, čak je jedna bila i zapala, da li na namjeru, ne znam, ovo su i rukave zapalo za scenu, nije mi se svidjela, jako dosadna pjesma, zastarjela i nije bilo potrebe da prođe, pored princa živog i zdravog, ne. Pričamo o princu, evo ga ovdje, mene se dopao, treba je proći umjesto te 3 zemlje za sad što sam rekao, ajmo dalje. Ona je meni izgledala fenomenalno, dobro obučena, lijepo su je obukli, kosa dovoljno jednostavno naspram odjeće, grudi savršeno izgledaju, kosa divna, oblik dobar, početak pjesme bolji od refrena, refren mi je bio onako malo previše veseo, volio bi da je mračniji, ali i to mi se svidjelo ok, onda se već popila na ovo, pomislio sam da, to je već dosta eurovizijski, iskreno se meni ovaj dio nije svidio muzički, znači za sam zvuk mi se nije dopao, ali jeste eurovizijski, ne čudi me što je prošla, kad je jela onaj fondu i kad pomislio sam ako je to sad sve padne nas, ljudi će se šokirati, ali vjerovatno to nju ne bi smetalo jer se čini i bila jako pouzdana, čim je pošla da nastupa, pomislio sam da, ima samopouzdanje, jednostavno dadnete malo neke sigurnosti, znaš da je ovo nije problem. Tako da zaslužen prolazak, Srbija je trebala biti među njima bar umjesto Lihtenštajna, Litvanije i Izraela. Ali dobro, eto toliko o tome ljudi, kakvi su vaši utisci bili, da li ćete gledati finala ili ne, javite mi, pa se vidimo. To je to, meni je ovo polufinala bilo dosta bolje od prvog, ali je dosta i pogrešnih zemalja prošlo, tako da će meni lično biti dosadno finale. O tom potom, hvala što ste gledali ovaj video, zapratite me pa se opet vidimo u sljedeći put, ajde ljudi, čao!